Hei teman-teman, bertemu lagi bersama aku teman-teman. Wow, ayo teman-teman, ikuti aku ya untuk berburu mainan teman-teman. Ternyata di belakang aku ada Doraemon teman-teman. Wadidaw. Oke teman, gimana kalau langsung saja Doraemon itu kita jalankan ya teman-teman ya. Ayo let's go, ikutin aku ya teman-teman ya. Wadidaw, gimana kalau kita pencet kepala Doraemon itu ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Wow, ternyata Doraemon itu telah menabrak keranjang teman-teman. Wadidaw, wow, ngeri kali aku teman-teman. Wow, langsung saja kita buka keranjang itu ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Wow, ternyata di dalam keranjang itu banyak mainan teman-teman. Ada kepala ondel-ondel. Langsung saja kita masukkan ke keranjang ya teman-teman ya. Wadidaw, ternyata ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, ngeri aku teman-teman. Langsung saja kita masukkan ke dalam keranjang ya teman-teman ya. 2. Wow, ada ondel-ondel pocong lagi teman-teman, berwarna pink teman-teman. 3. Wow, ada kepala ondel-ondel lagi teman-teman. 4. Ada 5, 6, 7. Wow, ngeri aku teman-teman. Wadidaw, ternyata di situ ada ondel-ondel tanpa kepala teman-teman, dan juga ada 2 anak ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, langsung saja kita masukkan ya kepala ondel-ondel yang tadi ke badan ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, gimana langsung saja kita cocokkan ya teman-teman ya. Wow, si ondel-ondel muka putih ini pantasnya di mana ya teman-teman? Langsung saja kita cocokkan ya teman-teman ya. Wadidaw, ayo kita pasang teman-teman. Wow, kurang pas teman-teman. Gimana kalau kita pasang ondel-ondel Bang Jali teman-teman? Wow, oke, cocok teman-teman. Wadidaw, langsung saja ya ondel-ondel Bang Mail teman-teman, si kumis hitam teman-teman. Langsung saja kita pasang ya teman-teman ya. Wow, keren teman-teman. Langsung saja kita pasang lagi ya si ondel-ondel rambut gondrong teman-teman. Wadidaw. Wow, cocok teman-teman. Oke, langsung saja satu lagi teman-teman ya, si ondel-ondel Po Amel teman-teman. Wadidaw, si ondel-ondel muka putih teman-teman. Wow, pas ternyata teman-teman. Wadidaw, ada Jaharta teman-teman. Wow, satu lagi teman-teman, ondel-ondel Bang Agus teman-teman. Langsung saja kita pasang ya kepala ondel-ondel Bang Agus teman-teman. Wow, oke teman-teman. Ternyata di sini ada 4 ondel-ondel dewasa. Wadidaw, yang satu lagi langsung saja kita masukkan ke keranjang ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wadidaw, 2 ondel-ondel langsung saja kita masukkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya kalian sudah menonton video aku. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya teman-teman ya. Nyalakan juga tombol loncengnya teman-teman ya. Wow, wadidaw, dadah teman-teman. Selamat malam teman-teman.